ngasi video asi phajana nena tana o khanuai matam da imbiu aina haining libo apom asi khandaraga kanai natraga kana di haibtu su haibiu ayam tamna dum haige mayamna fast forward ta dum sinkhalaga yengbiu soidana kana gani khale video sida ina aigi pungda pamba khangjarakpa experience tu share tok hojik se akoi iramdam maroina koi mai iramdam manipur se yam ware wari ngi mathak sida mukka pali balik bak sina employment job pibadi laire dana lerami bakharab dusu contract basis ta loina kaunra ma hatan ingna bagi sufam lofam cha da bako to base di yam leire karai digi sudori bra habadi employment paisa lak na mifam se adu ke bate gwa dare haining badi wa se koi da bida dong ta haira bada hadak tai kui dana manipur sarkar na mayam na so paramani contract basis ta thabuk punuma montholaga ni kauraga ni na thokibal notice tu pau khangna man chaorakna manipur da chahi amada chhatra metric pass to bra to pass to base 20,000 30,000 ado sakarna punumak thabuk pi have sidi kitang awabani ko wari si point nam tala bada central government na so kauri ba thabuk sing si ayamba chahi khaga tagi oiba haibadi khudamoin pallabada hanakta iho kui dana reform to khibada Indian Armed Force sidalaiba branch ahum main branch ahum Indian Air Force, Indian Navy, amasung Indian Army. Makoi gi agreement si sahi mari khati oiba 4 years khati oiba sahi mari khati oiba recruitment Agniveer haidana Agniveer nadagana bayu sumaina ikui dana hodokre si hodok pana mara modi yaning da ba habdu di masi mayam ge opinion ni ado ai masi thamoi ge aina mayam da pining ba message ti library form sida Agniveer sa ai iram da manipur dagi maroi ni yengjabada participation to ba sangya mo wa le habasi mayam khangnara mangta iramda manipur ga oiriba economic fibam hana Indian Navy Indian Army amsing Indian Air Force ta non commissioned officer NCO and officers level da di nate ko officer level nataba airman naval sailors some the army the soldiers moi six da sangak pai sangsi yamna wale mayam da aina haining badi ekhoi ye oi ba fibam manipur gi job create to bagi chang si phiob siga akoina Agniveer si sahi mari khate gi ni khalaga chang drif siga masida mayam ba tathok tasin tongna mi da mukta aina social media ki through the message amtang convey to ning badagi video se nambane sengna tasingna hairagadi mayamno sen khamgani lepa khar le do compulsory oina even moigi president gi macha oigera inthong macha oigera compulsory oina moigi armed force ta
ꯁꯥꯔꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯄꯨꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯖꯔ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯁꯔꯚꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯏꯚꯟ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯐꯤꯂꯤꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯥꯔꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯞꯇ ꯀꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯟꯔꯤꯂꯦꯇꯦഡ് ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔꯁꯤꯅ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔꯗ ꯄꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯅꯀꯣꯏꯅꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯄ꯭रोस एंड कॉन्स डिस्कस तौनी टॉपिक्स इना सुनगी अग्निवीर वायु है इंडियन एयरफोर्स लोब अग्निवीर वायु से सिगतंग इसे पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स IAF खितंग डिस्कस तौजनेंगे अग्निवीर वायु से हाना मसी सही महीने टेनिको हानगी नॉर्मल की मतमदा है 20 years serving होनी मतमददी अखोईगी इरमदम मणिपुर दगी पार्टिसिपेशन तौबगी चांगसे मणिपुरी सिंगसिना पार्टिसिपेशन तौबगी चांगसी याम वांगमे याम हाई ओरमे स्पेशली अखोईगी मेडिकल स्ट्रीम द मेडिकल द अरेगे गरुड कमांडो सिंग सिदा यामना पार्टिसिपेट तौबगी चांगजे याम हाई ओरमे मोइनजो अखोईगी थौना चौथोक्चनिंगाइनिको अखोई यमदा मणिपुरी अमोइना गरुड कमांडो सिंगना डेडिकेट तौरगा अचौ अचौबा अवार्ड मैम हाइबदी खंगबिबा अखोईगी फंगिबी पांग याम लेरे इबन खुदम ओइना हरबदा अखोई हंदके कश्मीर द थोकिबा इसिंग चौददा अखोईगी चौथोक्चनिंगा हरबा मणिपुरी गरुड कमांडो अमना थौना फपुटखिबा दो अखोईगी पुवारीदी यौरअबा अखोईगी थौना मिगोंदा मतेंग तौबगी कथोकपदो यंगांदा यामना हरावे मणिपुरी हारगदी याम चौथोक्चनिंगाई फंगिको अदो अग्निवीर से लाकपदगी अखोईगे यामना पार्टिसिपेट तौबी चांगसी याम डाउन द लाकपदे लाए हैबजे मयाम खंगनरंगबनी हाना ममांगैदा एग्जाम्स थानाबो होनबदा अखोई गुवाहाटीदको गुवाहाटीदा ग्रुप चलगा एग्जाम थानरमे याम वाना थानरमे एग्जाम जे मणिपुर सेंटर लेतबनीना एग्जाम जे गुवाहाटी थानरमे अदुगा हौजिक अग्निवीर वायु से प्योरली ऑनलाइन दने ऑनलाइन दौजे अहानबिगोइना फर्स्ट फेज से ऑनलाइन टेस्ट निको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ने से लेपंगना फरीदी अखोई मणिपुर दा एग्जाम सेंटर तारे हाय सो एग्जाम सेंटर जे मणिपुर दा तारे अदुगा एग्जाम सेंटर जे मणिपुर की से खुदमोइन हारदा ओरियन एकेडमी जे सिदासु ताबने एकेडमी याम लेरेको ताबिया अदो याम हाइना हाइजनिंगबदी याम लापना चलुद्रबजु यारे असुक्यामना फैसिलिटी खरा लेराबजिदा पार्टिसिपेंट डाउन तोरिजे मरोइना मणिपुरगी तंपाकता लेरिबा सोथरबा कम्युनिटी हाइजा तारे से मई मरमजी खंजनिंग कांदा अमना अहाबना अइना खनबदा नेगेटिव फीडबैक हाइबदी 4 years खक्तनी हाइबगी नेगेटिव फीडबैक अमा लेजबदे से नेगेटिव सोर्स तब अनिसुबदा खंगदबा अनअवेयरनेस से खंगदब अनिसिना ने खल सी मतंगदा कोई डिटेल्स अया खजतंग एक्सपीरियंस मचामा मैम शेयर तौजनिंगबदगी वीडियो से मेन थीम ओइलेको ngasiगी iramdagi phibamsida haugiba chahi amma helakpasida khanghodana oirakliba phibamsida akhoi manipurgi phibam khudima lomi dagina sipai ba turup chaba ko loina wana double itre loina yam wanare ko adu su mathakta ngasai mamangda haijake dubaina पालिबा सरकार जिना इवन अनिमक हाइतारे मणिपुर लै पालिबा जो ओरजुनो सेंटरजु लैरगजु रिफॉर्मेशन हाबदी अनु अनुबा रिफॉर्म मैम तोरक्तना अग्निवीर जो चाही मरी खतगी ओइग्रे मणिपुर जो
temporary contract basis to ina thab cho lower kani hai be leikre masida masi phibam sida Agniveer gumba so IAF Indian Air Force na loba Agniveer gumba sina loba Agniveer se Agniveer bio se si kana waje pros and cons have tang ai haijake ahanbada 4 years ki facility hoizaraga jo 4 years ki matungda lorojo 25% habidi 4 years ke himari si matungda sai samada kun manga de ko permanent sa oibigi habidi permanent makata na thabuk permanent makata na 20 years engagement pull up no ko 20 years habidi pension phangbagi chance moi pigane 4 years tawru matungda 25% is permanent se parliament yam kana topic burning topic ori bane se increase or decrease increase or pi chance yam chaw no leiko second point the state ayamba even akhoi manipur do phoba manipur do egera mp do egera the se moi mayam jina even assam ai khamuda assam moina hai after 4 years ta hujige Agniveer sing ja state ki job sing police hoigera even industrial force se CISF moising jo CISF je confirm hoidre state ki force se police kumba da se state police kumba je sida kota abadi akhanaba reservation khara pigani haibado je mayam hainagra one is ko mayam ne declare dogre je manipur gumba MP Assam atop state mayam saigre ohmuso wada ka haina mage monetary benefit more than 10 lakhs in hand phanggadoin sahi mari ji matungda more than 10 lakhs in hand ja pula kadoin abadi in addition to tolop phanggiba tha thai tolop to adugi mathakta 10 lakhs pula kadoin manga su mari su badam khaijara gadi akoina exposing iramda manipur dagi akoi especially iramda manipur dagi ko exposed to other state exposing to was haibadi even hindi boy gera ko and then even 10 plus 2 lower la ko is the at the same time say graduation am diru we biarne on correspond kai da like by like makhatab thanagi kutum cha pi ko and ka hen bi skills me am phang kani khala skills aduga say batang da aina haining bam like ko kari expose to go phang ka dege haibado lam makhal ge lam mayam adagi atoppa several state degi mayam la ga na punra ka dida several states degi la ga lakpa gi mi mayam jing Agniveer bio sing their first party mayam sing ga pulla ga khoina la ka dini na combine to la ka dini moi ge cultures tradition sanabi traditions ko aduga topa tungan bak akhoina khangam daba mayam expose to kan patang jida aina akoi manipur gi interview gi matang da ina haining bam khatan nisinge indumana interview da hangbada nangna Delhi University degi adiko degi what you have learned nang kari tambi hangka mana khumki is the to think ai manipur degi hentoga khanba haibadi beyond manipur ri khalaga da tradition haibadi manipur sinata ma tami la dituri ko adubu mana haining ba wadi kan bidor message to iddi manipur degi outside mud be to think beyond our state haibadi adumaina several state degi culture tradition chawa thakpa setpa chawa mayam tamukpodo se sine effect yam oigani yam kanagani haibase ai 100% positive leise masing mathakta yam leigre haning badi mongod pi ba facility mayam singji yam leigre aduga oiriba phiom akoi manipur la leiba phiom sinasu amukka hena
amuka hena akhoi da kanaba habi yumda sum leibi sokpudi manipur da jo contract basis da thabul he oirabanina misida lara kanda iban police ki kota leiba paisa 10 lakhs layer ni adui mat dai skills me amla ani ko tambla ani at the same time manga sub ko 10 plus 2 loira matung da ina upgrade tawjage habi atop exam singi exam me am leire ko exams habi khudam moina ko da officers ga leke har ga di koina se sei di matung ina se NDO egera se CDS egera se yam leire se FK duloi sala kanda muka graduation loira banina graduation lo pode same time graduation loira ga di SSC gi to SSC gi job me ama adagi banking ki job me ama sumaina mayam je sito gung khat pagi chance so dum phangani habadi graduation do loira ga la barina angonda khulai am pirak pugum bane ba sigi fight exam am 5 tawno bidam opportunity amane yum da sumlei bubudi masiga opportunity je ei kudung do khung cha ba silak pom isana khudung cha ba ma sinja bane makha tarak bada Agniveer Bayusi changbasina akhoi da kadai phu tung je ke haibado sai gin mayam da mamang da point mari manga hai khre sita sunatana Agniveer Bayusi changna hona wada 12 hek pass to bugan 12 pass to rosang bada yam drabada sahi 13 makhai degina say kunmathoi 21 years sige sahi siga ngang se nupa wa gira nupi gira sila nuai paw mana even nupi female gira or male ani mo yai ko female or male ani mo yai sige sahi da akhoi gi ramdam da kaisu yum kai panadre aduna masida sahi mari plus torok phai se 4 year plus torok kan maximum 25 years ta mana atsugamna skill expose tawraga ekhoi lam gi wang chalaga skill expose graduation loirani adu targadi mase ek discipline force ma haibadi hingbada kai changi discipline amuko discipline digi skill aduga life ki munsida hoina kari thengnari kari tawsike ai ga ba mana gai no haimna chingwa makhal makha ga maya gi experience to pura ga la ga di sigi 25 years ki badung dagi di ai wa khanda di achau bo hung mama khoi gi youth inkhalak liba ngang sing sigi youth ki achau bo hung mama puraga ai di khoi manipur nga si maroina khoi manipur da community khoi sothar community marakta ngausanaba ai tare ko khoi gi leitab na te hojik so drug abuse digi se theft hai su hifam zafum lekta bani hingdab ya da bani na makhal gi khoi gi nattaba huran si thi mayam sing se tori sing se ai wakhanda masida 4 years ki training with skill discipline force amada join to ro matung khutta lak tara pai roba hindi english exposed to roba makhal kya gi state kya gi tradition culture moina kari tori have sing do sanna bisido khangor la matung adu matam duradi masi myam stigi khajik tang oirabaso kanagani safagani as a remedial measure aduga manaso as a remedial measure aduga mukhoi singna muka kai to biya lekai da imung da kai lekai da magi idea mantin mana khang iba sani myam sing do chahon minna bagi achoba hadi okay work force ma koi achoba force moi ka nepse em kana thaje amuk so yengse to pass to ro matung da akhoi manipur da to pass ro ba mi lising kun mukse tamna bagi
mafam loina mo leite koi manipur da around 20,000 20,000 20,000 plus students at 12 plus 12 sahi amada 12 plus 12 per year da ado henga ibadi amuka 20,000 students se loina mak graduation da tamnaba graduate tamnabagi BA tamnabagi akogi school natragana college natragana koi leriba MU university se sida loina mak absorb to ngamte loina mak mingchan bo phangde 20 plus 22 30,000 si myam si absorb to ngamde aduna kai to tai khara magena school to pa ma kharana imungge leita laira puraga thabuk sub chapa khudam moina myam thengre igi kerolika imung monu circle da so se lam da chalaga lupa lising manga amgi tara amgi Bangalore gumba Hyderabad gumba da chatpa ada kana mukharana mapalam da hoi like le su to musu yawiko ado haining badi loinamak se mai gi lari continue to bodi haibadi oide ko masina maramora kanda khoi manipur da ai wakhanda manipur da hoigi fattaba haib tare ko fattaba huran chinthi crime mathang henkalai bise any state oigera ani mafum amgi crime rate adu da singje henkalai ba mayam singje se directly or indirectly hoigi employment sumphum lofom ko employment adagi mafum dugi economy adagi mafum dugi khoge lesu sumphum lofom simayam sitana to factor mayam da depend to haijaning badi pia basu chawro basu sahi mari gi Agniveer bayu se after 10 plus 2 gi makhada matungda koina try toroga changkhi taragadi sahi yam of the sahi kunma gi matungda summa suba dwai dadi akoto pisa parni mature hai bada maturity hai badu erni aduga akoi iram dam sida hena phanawi da nuai hai phanawi da hena contribute to ba ngamba mi yama hai badu erni ro wasi masina aingi okhanda I experience da thabuk ama sakarna Agniveer se sida akoina kari kudung chabale changoro matungda kai lei changmana phabra changdam phabra haibado mayam da decide to nabi da umta ina ogare wakan kra thamjabane amuk singche sina Indian Air Force da Agniveer bayu sumaina Indian Navy da su Indian Army da su loin leire ko chorangna hogiba sahi amani study Indian Army da lising yang khai sahi am da lising yang khai mukki chang sumaina Indian Air Force da dia Navy da jo lising mari manga sumaina lowe ado yamna heartbreaking haigadra natagana khoigi awareness later bai haigadra aigi ramda Manipur sidagi moigi Agniveer bayu sida lakpagi changse aduki matik hani mamanga yengnabada yam hanthakre aduna topic se close toro matungda ai Agniveer bayu yani force da karamka eligible condition haibadi karam kana sangani karino sahi na kaya no changbono da koi gi khudungcha piri haibra singbodo ten takna thamge ko Agniveer bayu se age the sahi je age limit 17 half the gina to 21 years fawbuda sangya duga moije unmarried oigedaba yakoi nupa oigera nupi oigera yum pambia dekru unmarried se male natragana female anima haibadi nupa nupi anima sangya kawrgani oiko sangna bidamukta moi tungan betret le haibadi amada science subject se sida 10 plus 2 da 10 plus 2 is minimum education qualification 10 plus 2 is the say maths physics English se pass torobuko aduga
ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 50% aggregate percent ko and English na amuka yamdrabada si total aggregate ne bayam pull up subject 50% phang ba ne ko sa aduga English na yamdrabada 50% phang do English si main point is natragana manabada ngasi ain hairaje 10+2 matungda diploma 10 koi diploma course 3 years course diploma course hai tar ko adu natragana diploma 3 years course ta diploma course ama diploma course certificate pairaba adu si ai ko haibadi sina engineering da diploma engineering da si oi par ji ai sigi details advertisement ji ai website to pizege aduda mayam na khangdana wanga tani sidi kigom kana mana change khalaga de dum thiraga phangaga ai sidi yam line thiya bum phom diko do ai sida oina main point koi iramda manipur gi de yam sidane sidane le 10+2 50% diploma engineering sine taunaraga sida ro matungda di sida changpai wakan ji thui leinatre aduka science subject nataba atoppa do weragana science subject nataba weragana 10+2 da 50% ko 50% duga sisu samane 50% duga subject di sida maths physics english is compulsory where maths physics ko duga 50% aggregate plus English ta sida English ta ko English ta yam da 50% phang da yadre haibadi me science oigera science nantabura English ta 50% phang daga di masida changbada waite changba yadre eligible oitre ani mukta ko haibam 10+2 se recognize toroba board amadigi pass toba oigedawuni mathakta haikriba isi eligibility je oira eligible oirabo ko adui taragadi moigi exam se online da haibadi online da exam to wiko moise online da form fill up application moigi notification lakane notice lakane the apply online da apply to bigedo ne adi mutungda moine admit card lan next computer based exam am to gani ahanbada hoji current asi aida video number numit phobada sathariba moigi process computer based exam online da computer da exam to gani ko computer based exam ma se science subject amusong science na subject ani gi tungan asi marks degi minute degi kai subject haibdo ai tungan details ta ato siyoiba details ta itakjarage sima tungda computer based exam sigi result la matung da second phase test phase second gidam ta khoi gi physical ge korkan physical test da ayam running ni ko running base ne je running lamjen chen ba kilometer 1.7 domain chen bane 1.7 minute taret domain to ko di sidi mayam no khangna ba yam line na phang bane je website da mogi Agniveer Bayu gi website to loi phanga bane running push up adigi sit up sitor ne sida pastor matungda moina to dije group discussion type ama GD type of to one di matungda medical di matungda mogi all India gi oiba merit list ama all India merit list ama phongman haijaning badi ahanbagi computer based exam sigidamukta akoina yam lapna Guwahati da chalamba adu akoi yumda Imphal city da dum phange da sida pastor matungni physical test running push up sida ai yumkhanda Manipur macha da running guy jidi ko moi favorite ne do simatungda group discussion da sitang kitang language kitang lakani sida ko
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯂꯤꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯝꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯕꯗꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔꯁꯦ AGBꯁꯦ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯆꯍꯤ 4 ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯉꯝꯕꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯊꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯆꯪꯅꯗꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ 4 ꯈꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯚꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯚꯤꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯏꯌꯥꯔ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯐ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ 50% ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯇ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯠꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯁꯨ ꯅꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯨꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯖꯣꯕꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯣꯁꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯗ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ 10 ꯄꯥꯁ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯍꯤ 53 ꯁꯨꯔꯕ 10 ꯄꯥꯁ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯧꯕ SSCꯅ ꯂꯧꯕ ꯁꯤꯗ SSC MTS ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯋꯦꯁ ꯄꯣꯁꯅꯦ ꯃꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ MTS SSC ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ 10 ꯄꯥꯁꯅꯦ 10 ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ SSCꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟꯁꯤꯅ 10+2 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ SSC ꯂꯧꯕꯗ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯅꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣই ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦꯕ 10 ꯄꯥꯁ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒ MTS ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ GTꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ MTSꯁꯤꯅ ꯂꯥꯋꯦꯁ ꯄꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ GDꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯦꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ CISF ITBP ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨꯒ ISS ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯁꯣꯔꯇꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ LDC ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ CGLꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯁꯅꯦ ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯦ CBIꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯁꯦ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦ ꯃꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ SBIꯗꯒ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤ ꯀꯣ SBI ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ SBIꯒꯤ ꯁꯦ IBPSꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯦ IBPS ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ IBPSꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯁꯤꯗ RRB ꯁꯦ RRB ꯀ꯭ꯂꯔꯛ PO ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ and IBPS clerk normal clerk से like SBI की ओइना तुंगा लोजे मोई की SBI की clerk लेकिन PO सिगा अमुक सो यम नुंगाइबा job demanding ओइबा job वारगना RBI की assistant को manager सो direct ओरिको मोई जे group B ni manager मैम जी ट्राई तो मिनसे मैम जी ट्राई तो मिनसे हैबसिने
mayamna khangnaguba si mayam si khangba kanagumba gidi is okay, they are lucky moi maki hoy ko khangdaba kana ai video si bi ang matungda khangdaba kana sing do si matang sida kaigumba sing any dop leba kanda any khangdaba leba kanda even karamba larik no kari no kamai to no exam paper sin kamai to no krai tha ga do no even adu effort to bungam jadaba di effort to bungam jadaba digi online da tha ba khut pada ai da khoi su face story khang da banking sector mayam se graduation ngak tane si percentage restriction kar lai ko haibadi sigi matam da si kari qualification eligibility condition kari no sahi na kaya no adagi PO si khan hona matam da ma kya phangni ko ni hojikti internet ke jung ina mi amra da loin thiraga phangnara bane adu tar ga jo ka hena khangdanaba haidi yam panic oijabali tana awareness khangdaba singdo aido ai gi tarap tagi ai support ojage full support ojage hoi ma'am try at least try di tawna try di tawse aduga kai kai lyric pa ba natragna mark na karino haiba hena khangba kupthan bado kupthan khangning musingdo ai sida ai link makha video si makha da link video sida comment to biro natragna som da yaurba Facebook page sida so message tharo ado ai soina reply tawdna huzrakke do aina pamjabadi asi video sige moto se main moto se wakhal manaba kangbu ai khatana tana atoppa video si yung biriba hena educated or mi natana hena capable oiba mi sing egi friends sing leiba mi sing sina koi keroida lekaida ani yam ka hena manung da hanjan khraba koigi kanagumba khangba aidi adumba mi sing da koina guidance to biara ga di to minase guidance to minase moida sigi matang da koina khang si maram da share to bi knowledge share to minara ka da koi puno se amtang pick up to minase especially koi gi goi kaya tare mani koi myam amaga help to nara ka da koi oirikliba manipuri film sida koi se strong oi da yade koi myam je pulap koi gyan honaminara ga mai pak ta yade thabu ko khatang ai state government thabu khatang natragana lowing khojo laga sakar ke thabu katang ai ba khotpa adu natabida angam bada kurban to minaje dedicate sacrifice to minaje haibadi kanagumba mesling ba kangmuna masi matang na takmina na degi kanagumba internet dukan hangbi ba kangmuna so masi silei ka haibadi sponsor to bitna haibadi forms gi maman pi bangam da biawi ko IBPS gi form je pa chatuk chatre chani pa hai ado singam da biawi educated abiba mi adi ngamba at least knowledge leisure so aduga CGL kangbu je thaba hi taw kangbu yawi adigi kanagumba makha rapatigi lai internet phang dawe kangbu de lai scanner le to phom digi laksaraga Imphal da city da CSSL ge GD gi form thab ngam taw yawi ko aduga amak anirak honara matungda mai pak tabdi adum tokhiba kangbu magi asado akoi gi mehat phike thudi pikhiba kangbu yawi aina haijaning che mayamna khangbi ge mi sing di khangamani ai video ji moto je just khangda missing jo sida I'm here at least akoi si leiri ai have to jage haibado ma ani juba mana ige moto je video ji bieng biriba khangai kangbu khangai capable oiba kangbu ngamjo kangbu sing so akoi ama to ina ama akoi sponsor to na ji ama dam da haina ji haiminaraga khangda kangbu sing do adi LS exam support try to holga mo in the confidence am pimina je ai mana mi am khatang support tor khoi cha mana mi am support tor mi chani oi doini si motoni ina ngasi hai je video je teragu mana MTS ki maramda GD ki maramda CSL ki maramda any banking exam sing maramda dagana even khambine mu yauro so ai dedicate toroga dedicate toro video simchara ke natragana even WhatsApp ki through the call ki through to so ai guide to num hona sage PDF or bo amoi so akhangba sing dai share to num hona sage ado masi haraka video je views ki comment da koi gi isa phau do ai gon da kari phau ge hena matung sumba jida kena kana bo phawi natragana kanabo phawi khanbiragadi tongpada atopasing su khangan biyo yohon biyo masi haraga ngasi video si diswaida usalage